عايزك لما تشوفني طالع بمكنه اعرف لا ممنوعات 2018. تعال افرجك اكتر، تعالى كده خش عليا من الناحيه الثانيه. اللي عنده من ده كداب. بيسو مصر معاه اقوى موتوسيكلات ممنوعات في مصر 2018 اهو. عايزك لما تشوفني طالع بمكنه اعرف لا ممنوعات 2018. تعال افرجك اكتر، تعالى كده خش عليا من الناحيه الثانيه. اللي عنده من ده كداب. بيسو مصر معاه اقوى موتوسيكلات ممنوعات في مصر 2018 اهو.